Dobar dan, ja sam Dragana Vukadinović, osnivač privrednog društva Monolith Energy koje se bavi inovacijama u oblasti obnovljivih izvora energije. Naša ideja je da osvojimo serijsku proizvodnju kako bismo tržištu ponudili inovativni proizvod koji ima široku primjenu u građevinskoj industriji. Namena naših solarnih kolektora je pre svega za grejanje vode, odnosno za grejanje putem radijatora, za podno grejanje, a može da se proizvodi i električna energija putem parnih generatora. Zašto smo se odlučili za Black Hole? Pre svega, Srbija ima 270 sunčanih dana godišnje. Prema statističkim podacima, 88% energije u Srbiji proizvodi se iz neobnovljivih izvora. Sa druge strane, Austrija i Nemačka, koje imaju 20% sunčanih dana manje tokom godine, su veliki investitori u ovoj oblasti, tako da su oni najveći proizvođači sistema za solarnu energiju, tako da smo se mi prosto kroz ovu serijsku proizvodnju koju planiramo da započnemo, želimo da se približimo građanima Srbije kako bi prosto stekli mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije i da izvršimo popularizaciju u korišćenju ovog vida energije. Šta su tehnološki aspekti naše novine, našeg solarnog kolektora koji je razvio naš tim, pa više od 3 godine smo radili na razvoju i na unapređivanju ovog solarnog kolektora. Dakle, oni su koncentracioni i hibridni. Pre svega posjeduju puna linijska sočiva. Poznato je da fokusiranje sunčeve energije naravno dovodi do većeg iskorišćenja sunčeve energije. Ono što je naša druga prednost, to je da naši solarni kolektori posjeduju Winstonova ogledala koji takođe putem fokusiranja u žižu, odnosno na tube koje se nalaze u našim solarnim kolektorima, takođe povećavaju iskorišćenje sunčeve energije. Ono što je u stvari suština svih tih pojačivača, znači linijskih sočiva i Winstonovih ogledala je da imamo efikasnu upotrebu tokom sunčanih meseci i postižemo visoke temperature radnog fluida od 150 do 270 stepeni tokom zime. U tome je i poenta naše priče. Ono što je takođe interesantno, naši solarni kolektori mogu da se montiraju sa sistemom trakera, tako da se prati sunce tokom dana i onda imamo 40% veće iskorišćenje sunčeve energije tokom dana. Brzo se montiraju i lako se održavaju, budući da su to građevinski kolektori na koje mi montiramo, znači ceo ovaj naš sistem, tako da su vrlo praktični za primjenu. Ko su naši potencijalni kupci kada budemo imali serijsku proizvodnju? Znači, u ovom trenutku mi radimo sa fizičkim licima, ali u narednom periodu, osvajanjem serijske proizvodnje, oko 80% naše proizvodnje će se usmeriti prema građevinskim firmama i pravnim licima, odnosno distributivnim centrima, skladištima građevinskog materijala i tako dalje. Što se tiče fizičkih...